Serchhip cable network clear to te chibai ule CHANCHINTHAR lo ngai thla anga chhar tu lucila chan himi VAWIIN District Board Sap HAWNG National Voters Day chungchanga chut COLNEY ani a National Voters Awareness Contest sangni somni pani tel TURIN Serchhip District MIPUITE an SAWM VAWIIN Serchhip DC meeting hall a India Rampum Huapa Election Commission of India in a buat saimek Voters Awareness Contest chungchang soihauna pulal muan sangaralte MCS Additional DC kai shwayanei ani a he in elna tel TURIN Serchhip District MIPUITE chu an SAWMin an ngen ngal bok Election Commission of India CHUAN Systematic Voters Education and Electoral Participation kaltlangin National Voters Day sangni somni pani den chenin he inti siang na hiram pum huapin akalpui meka march ni sompanga sangni somni pani ma a thelu felvek mantur ani thupui chu my vote is my future power of one vote ani a category panga quiz slogan song video making le poster design contest ni in loman chatak a hlom ani inti siang na kalpui dan tur kim chang hi ecisveep.nic.in/contest sa enthei ani a atel te chuan until siam te chu voter contest at eci.government.in a email manga thelu tur ani shichiang du tan Serchhip election branch a zo chian thei ani bokang VAWIIN Agriculture Complex sa mini feed mill vokso le archo herna khol chu ROHMINGTHANGA Colney Director Agriculture Department chuan a HAWNG Serchhip ranso turatana vaimim herna khol hong tu ROHMINGTHANGA Colney chuan thu soin Serchhip Agriculture malak na shang puang zar chin tu MJA chunga lom thu soin mini feed mill hon thei a omta chu lom ate in hon ani ma achanga lo nei tu le ran vul tu te tan changkai takman ani chu alom tak zet ani ati a mini feed mill din thei tura mala tu DAO le staff te chufak ati thu te sarkarin angai poimo le akalpui mek convergence scheme man changkai na chang an shat wangte ti taka ma anlak na awanga hlotling ani ati a MIZOAM hun shanga vaimim ching oma se vaimim ching tu te ta na hlok zok le chhorna omzoka songbol thei chu Serchhip district chia ani a he feed mill achang hian ran cho kan lak lu 100% in phushuk theilo ma ila Serchhip le a CHHEHVEL ran vul tu te ta na man changkaya sum engemoza twal chunga avirvel thei tur chu masona na satak ani ate Asoizelna Agriculture Minister in Ramdanga changa kan lak lu tam tak hi kan thar chwa ve thei ani ati a sumi ti hlotling tur chuan agriculture chuan ma kan la zel ani ati hunrei tak Serchhip lo nei tu ten an lo thar chwa to tel ancham te po na sazoka ma lak thar tum ani thu te KVK tenen alu chicha siam chwaka in todel tura thar chwak turin northeast a ama saberatan NEC sum cheng vai bel chhni le nabart sum mangin mathar lak tum mek ani thu asoibok Heran so herna honna inkhom toy nei hi putlang timoya DAO Serchhip chuan kai shwayen pukelal tlan moya DPM focus in technical report ape ani technical report a alandanin kumsang ni somni pakhat khan focus project achangin ran so herna khol hi cheng noi somin lei ani a RKVY rafter scheme achangin building sak ani a kumsang ni somni pakhat khan Serchhip district khosom pariata vaimim chintir ani a chungzing achang chuan khosom pakhata chung ko zani somruk pariati achangin vaimim quintal zakwa somsari paruk chu cheng noi som pakwa singa za somli in lei ani a kumsang ni somni pakhat November thla achangin her chanin December sang ni somni pakhat achang khan shal chwachan ani a vokcho hi kg khat cheng somni pariat man ni in artso hi kg a cheng somni pangaman ani a artso hi quintal somthum pakhat her ani to a vokcho hi quintal za somriat paruk shal chwa ani to a ranso an shalna achanga sum an hu zong hi cheng noi ruk sing ruk zathum atling to ani ranso hi veti doctor le mithiam te TANPUINA hnuaia apol tu shang Guwahati le Aizawl atanga an sa te pol chin ani ROHMINGTHANGA Colney Agriculture Director hi PUARKeni thanga Joint Director le Pusilal Malsoma Deputy Director ten an choi oma hemi hnu hian bungtlang lungzol zawa lo nei tu te tana suspension beach siamna tur lungphum aphum ngal ani VAWIIN M.VANLALZAMI DHO THLAHNA hun MJA Serchhip ten an HMANG Serchhip District Horticulture Officer Kalchwak tur M.VANLALZAMI chuan VAWIIN MJA Serchhip District Member te chu in lenga SAWMin in THLAHNA hun an hmanga VAWIIN chunhudar SAWM panhile achanve khan in THLAHNA hun hi apisa mani in he huna hian DHO office thok tu te ba ka Serchhip DHO thar tur
pulal rin tluang apoin atel pui ani MJA tenena in THLAHNA huna hian M.VANLALZAMI chuan thu soin department malakna shang atarlanga an malakna tamber so Mission for Integrated Development of Horticulture Central Scheme achang ani thu te soin Serchhip horticulture crop atam thei ang ber thar chwale quality chathei ang bera thar chwa chu an tumlian ber ani ati a an malakna chen khata chuan thai thar chuak tu ten ashal na lama buaina an to chin awangin ashal na lam thleng achan an lo lak pui ve chin thu te Serchhip mat phai thai ching tu ten man zo ka an thai an shal theina turin kong tam takama an lak pui thu te atar lang ani DHO kal swak tur M.VANLALZAMI chuan Serchhip om chungin MJA tenen tho hauna chatak an nei thu soin chu chuan RAJYA na satakin a chua maso na mu tur alang chua kani te in lom om ati thu asoi DHO thar tenen tho hauna chatak nei zui zel turin adu thu asoi bok Serchhip DHO thar tur pu arlal rin tluang apo in thu soin MIZOAM horticulture officer chaber te zinga mi thlak tu tur ni chu thil hu phur om tak ani te in Serchhip alo thlen hnuwa mat phai atlo to thu tele mason nan sa zok om thei tura malak na department le chanchin bumi te chu an poimo don ani ati hewuna hian pusilal minglua president MJA po in thu soin Serchhip hian officer chale tai matak tak kan nei chin na chung zinga chuan pimazami hi atelve a kutna thok tu te ba ka khotlang po in kan ui hle ani ati a om chunga MJA tenen tho hauna chatak an nei chin chu lom thu soin akal zel na tura du sang na hlanin Serchhip lo shereng turin acha ani DHO thar lo om tur po MJA chuan thei to pa tho ho pui anin huamin an peireng ani ati bok MJA te hian DHO kal swak tur he ngai shuina thil pe kan hlan ani LALBIAKTHANGA kumsom ruk palimi Mizoram ke fan chwa tum chuan tukindar SAWM le achan ve khan Serchhip alo lut LALBIAKTHANGA hian Mizoram fang chwak turin February ni kwa sang ni som ni pani khan vai reng te achangina chana kolasip tlang dung afan hnuwa bairabia le thlale in bairabia chang hian mami tlang dung afanga rei ek achanga aizol lu turin Mizoram chimlam fang turin athok chwak le ta ani zan ariana tur kho a te chuan VC te abel bul deu zela athucha ken te soin income khom na hun an nei chin ani thochani chumhadar SAWM khan MJA General Headquarters President Puzo nun sanga khyang te chuan KA Mizoram fan chwa tuma chimlam pan le tur LALBIAKTHANGA kumsom ruk pali na mangmek chu sikul pi ko na changin availiama Nizan Khan Siatlanga Riakin Tukin Khan Serchhip Ron Lutin Serchhip Bazara Tuthar Theder Tu Chen Khatten Lamhuakin Income na hun reilote an manhnu in nathia lampanin akal le ngal ani LALBIAKTHANGA hian kea kal chan soin namin pum khatna thi hnuwa midang te ta na mitpek apoimo na tuina le nungcha hum hal poimo na te ai upasa chungsang te ani a LALBIAKTHANGA hi sailula khochwak tuna loipu veng aizola khosa ani a hetiang hian ke akal chan tlang pui asoi LALBIAKTHANGA loipu aizola om kania sailula khochwak kania ka pian na so tuna ka sin hi India independent licensing tangana lom na kuala kania tiang kasin ta ka chuanin ka thil ngai mo em ti sei lo thai kan ni lo wa ta kai em chu covid free chuk ti seta lang om khovela in do na in mun mek ti ke top ke nam te chuan oren na le mon na ani ta ran chu se ka di sia ani da ko ni le na chuan India ram pi ka nam tum khat na si le sa ko culture in share khang lo in nei cha ta ka India ko le ti kan on se na ani ya adot le chuan bo rok se hin kan le the nan le chak le thar ten he kan ni zong ram hi chen cha ka aron nei the na na kan ti na te in hala kan le luang lai te za taka luk taka chia luk taka kan in ko the na na ni te kan pui tar le he than ka sia in adot le chuan mit khop muro mit del kam ta kan aba ko la ko ni za la chuang lai mit tirin an ameta so ho so
kan chi mo kan mi kan phun dal mai tu te to net the turin le litin ka soma so a chuan to net the te kan om chuanin te pon ka poi sar pe la he number mobile number civil hospital wali thong rok thong nga le Serchhip khat emo landline number 318 hian phone sela kamit ka to net phale ti se an document an phone number te address te ne phone ko ta lo sim sakanga an mane la ke da point te phone ka sa te sa ten tam da in phone te sa te kha ania tel MIZOAM ai upa za na atla kiam tial la ai hi khotina vekena ko khante NGO le dala te ai upa za ni tir thar la ila te kha ka du khop mai chu to chu an mai se tur tam lo to ka atla pui te so chu jong so ni lo me Nimin khan Serchhip om 8 Assam Rifles CHUAN Unity Orphanage Home TANPUINA an pe Serchhip mun puine 8 Assam Rifles te CHUAN nimin somni pani February sang ni somni pani khan Unity Orphanage Home TANPUINA thilpek an pe he huna hian 8 Assam Rifles second in command le anupuite chu kalien no pangkhau ei tur te an sema TANPUI an ngai na zona pianga TANPUI zel turin an in pe rengani te second in command te no pa hian an shil ngal bok ani Serchhip District Board Sab CHUAN Serchhip District ta khoshang pakwate chu restricted area a PUANG le Serchhip District ta munchen khata COVID-19 shikai mu chwa anpung zela Chief Medical Officer Serchhip recommendation angin COVID-19 shileng dar zel tur ven ata na sazo kamalak ngei angai ti shiat ani ENKAWL bungtlang veng sang CHHIP veng lai CHHIP veng hlun North Vanlai phai bangla veng North Vanlai phai damdoi veng North Vanlai phai veng lai Serchhip veng chung zozam veng te hi shikai dar zel theina ani awangin contact tracing mu malle chaktaka kalpui angai awangin MIZOAM Sarkar Disaster Management and Rehabilitation Department in Deputy Commissioner te thuneina apekangin P Nazuk Kumar Deputy Commissioner Serchhip District CHUAN anwaya schedule atarlan te hi ni somni pani thani sang ni somni pani thole ni tlaidar thumachanga thule omma chu mun khwa khirbik restricted area apwanga he restricted area te hian anwaya tarlan ang hian khwa khirna khong ta kalpui tur ani ang restricted area chunga cheng zong te chu mani ina inkhar khip vek tura shiatir ani restricted area chunga liu theitlan tlang reng chol emodin emokhap tlat ani Rigrum le man mo thak thil chula chuan VLTF rem tina le Sarkar dan siam sa zomin chwaphal ani ang Executive Magistrate, Health Department, Police le Fire and Emergency Services, Public Health Engineering Department, Power and Electricity Department, Excise and Narcotics Department te anathok restricted area duty neitele Deputy Commissioner Serchhip emo Sub-Divisional Officer Sadarin abi ka phalna apek te ro chu he khwa khena hian ahwam lawang Tupo he khwa khena thupek bo chia apyang chu section 188 IPC dan manga shemthei ani ang Serchhip District ta shikai anpung zela ENKAWL dampo singkhat antling to Serchhip District ta COVID-19 shikai anpun bel zela nimin khan shikai mi za somthum pakwa zet mu belle ani shikai ENKAWL dampo mi singkhat ain andam to Nimina Serchhip District ta shikai mu chwa tharzinga hian Serchhip pa shikai mu mi somnga pani zet omle in shikai anlapung zela hengba ka hian thenzola shikai mi somli mu nibokin kholai lunga somni pathum mu ani chiatlanga shikai mi pakwa mu ni in bungtlanga pariat thentlanga pathum buangpuya pani le North Vanlai phai le piler khwa shikai mi pakhat ve mu ani bok Nimin khan Serchhip District ta shikai ENKAWL dam mi somkwa pani an ombelle Hetihan Serchhip District ta shikai mu chwa to zong chu singkhat sangkhat za somni parukni in anzinga singkhat palite chu ENKAWL dam ani to shikai mu achanga chutin za zela somriat pakwa point pakwa pakhat te chu ENKAWL dam ni to in shikai ENKAWL lai sangkhat somkwa pangala omin shikai te zinga mi somni pasari an boral to bok ani
Aizawl District Borsap chuan session nei chung chu Assembly House le a CHHEVEL PUIPUN a KHAP. Aizawl District Borsap Dr. Lalbiakthanga Zwaliralte chuan Mizoram Legislative Assembly in chutkhom voikwa tluang taka anei theina na hnuaia tarlan ang hian Assembly House bul hnaia PUIPUN KHAP na thupek Section 144 CRPC 1973 thlo chanin a chhuah. 9th session of the 8th Mizoram Legislative Assembly chu March ni som sang ni som hi pahnih thleng an chutkhom don awangin harsan an to lo nan at hnuaia thupek hi chhuah ane. Hengmun Head Post Office, Treasury Square, Aizawl atanga Raj Bhavan Chimlam Gate Inkara le Tennis Court atanga Treasury Bazaar Inkara hian vantlang politics sa khwana le thildanga wangin mi panga aya tampun khom le beng cheng siam te khaptlatani ama ero chu hei hian dan le thupe keng ko tu te a huam lawang he thupe khian ni som hi pathum February sang hi som hi pahnih atanga March ni som sang hi som hi pahnih thleng a huamang. VAWIIN khan RAJYA SABHA MP puke vandal ve na chuan Mizoram le Manipur ENKAWL po na tipai mukurota TUIVAI le DAWH thar chu tlain na chanthwai ani theinan sakzo kamalak atum. RAJYA SABHA MP puke vandal ve na chuan Mizoram le Manipur ENKAWL po na TUIVAI le DAWH thar turwa manakalpui ani dan soin helei motor zo thei thirlei Bailey Bridge do tur hian March ni thum kumsang ni som pakwa khan chengwai bel cheriat point pakhat paruk sanction alawni to a leido tur hian tender ko chinni in chang tu an omngai lawa tender voi thum ko ani hnuwa Guwahati ami Sastri Construction Private Limited 10.26% zeta sangin an changa henha thok turati anitalo ani tuna hian estimate dang siamin Thatharam malak le ani a leichak le khawzok ruah manna omsa 30R chu alet 70R a ruah manna thara hian ti san ani TUIVAI le DAWH thar tho le na atan hian chengwai bel se som pakhat vel DPR siam ni in Ministry of Road Transport and Highway Government of India notice bill to RO nen po kan soidun to a estimate thar po Ministry of Road Transport and Highway ya thelu fel to ani ate MP chuan tipai mukro tunma a motor kal hlei theilo na chin chu MNF sarkara na sataka thuam thatni in TUIVAI lui thlengin black top tlan nuam taka siam ani a TUIVAI le DAWH kai ani hnuwa chuan Manipur nen fur le chala olsam takin kanin kalpo theito dona anga hlel omin Chief Minister kongvei tlattu kan nei hi alom om hle ani ati Assam hawin andu hunhuna andan pin theilo kongdang ngai twa hi namril ru achang po in ngai poimo achul hle a TUIVAI le hi ataka man thei ani huna chuan chen om state kan zo na thlak u naw tenen po in po na thuk zo kan ne nge ka be se puke vanal ve na chuan atibok RAJYA SABHA MP puke vanal ve na chuan model village ta na lo puan to ratu khwa tlo ngalen khotlang shwai tu tenen income khom na hun chatak an manga khotlang mamu an lo thlente chu a huna tlo ngalen malak dan tur om theiti an clear ho ani Ratukwa hian model village puan anni anlom sia entirnan RAJYA SABHA MP mingchoya ke vanal vena rot an sakchu pu vena hian a hong ngal bok ani khati zong kha chanchinthar kan ti chwa theite chu ani e